Al tapel e lan mali e se fai o pela ukala no ma fo o tele ano ia ai ona o fai so o post al tangata lea a tangata sa ye langa pa ki le sa fa ku sa run for sa ye lan tala mo na fai le sia na post e na te io e nai le kala fia mele nga fai le mai mau kai mi o kupe ia la faalu e koe ore tai le lua se lau 5 miliona foi le nga faunga le nga kai mur ketika no vai tu ai e koe criticize ia e sa nga mar finga nga lo sion to lua ka ko we fa penga ale fe la wo to vai tu le sia na post le au mai te ve lunga o le foi la e o so e lango la observa ai fa si fo il fai tala il fai tala foi le paye fa luma nga ile fionga le pare mia mas pe ari fa volvolea o to si la tu ye alu ngora tana no batua lenga o yo stangata sa nga u sa we fa su file ku u va ku fa ku nga fai mai am kai ka ava ila na tala le fa mai you know ele fa ina no opinion ai sa we ku ma le me pi tau fai mai ai tatu o sa ia isi o uso ai mina nga il parmia mai le nga pa ia sa singa university ava tatu vai tatu ia tala a o le me matanga ai fai nga le to inga tangata o lona to o lua o le minister o tupe o lo tau ave fo ima ave ia fa tu nga le fionga le parmia i le fionga ya muripola o se tasi o sui parmia ai ka ko vai me fai ro ko o na so lo ngali ya ko pepo fa pe mai se fai nga so to lo fo le ale ke ka mo fai e malo le vale fa pe so ko le vale fa pe Katrina Hi Katrina I hope you're well Katrina ai ko nga me fa pe ko ke ro ko fa ma bele ka ko mo sa kaunga file mulei ma falalo ma ke o malu o si ki nga fo ya molio o kelosa ya ma si fo ya sa le mo ke ma ka ke le lo ka fa ngai ai hola ko se fa bisi ma ka ga o te fai atu la utala e o fo lo ulotu e nei no fai atu o te o fo le mafai na sau fai mai fa pe nei ia nei tu ainga post fa pe nei knowing o siona tulo ala fionga minsta na losa murpola e na wa musu o ye lo fo ye le ya se me e mafaina ma alo tuanga lu yo na fa pe ai it's gonna ai nga ole mo nga fo nga pi ka vai ro ka lo mo ta misi ole nga wa lo fa isi minska e sa ura ngi ka nga fa luma mai yo fa ngo na fa mtala na foi article nga mai fa observa ala ile ka angalosa ile tulanga foi le wa yo ele malo la e koe sila il kulanga le ai ko foi she ai fa ye alu ko kai mi nga me ko wa ko fer malo va e to fa ya me e to ai wa le tatia la le tulanga le tisa criminal no ma fa tu le fale se fa le fale ai ele foi la uto yo so mai ile. And how many times? I mean, we've covered it in the show the last 4 weeks, how the Observer has just written terribly about her. Just very sad. Apalo ngale le len te fai tu la tala. E fai ngata te le tu ai ngata ngata. Ai ole to fa na tu lo. Ele faku ele ya mo ili uva. Ai a fai langa e mo ke mang foi ma ko wi au ke lo fai mingiska. Yo na tu langa ma to fi ya mamalu. Ele ya se si ulanga fa lo to ifali ai a vai o fainga yo ko inga kanga ka fa penge ele sa we lango so de foko uva a kwa kupulo se me fa pe le ya toa fa to a tupule o se me ta ilo i langa matuolo so foka ilo ngisi urunga li se por kiki momo pe yengi me fa penge e tau mo fai mai lo na to lua ile tu or malo ai o so mai fa le anga mea ai fa si fo ile ngofo ka u lau le ya okay so ese me o le fie ese ko le o ka fie o ka mi le fa ka ko mo mangong ye ko ya ka fo o fo ka mi ska o kupe ka fa pe ai a su ye nga
Mai o la utuloa, I have a lot of respect. Muli pola ana rosa e matua ia ua lofa fa maoni fo i lele le tūlanga o le whainga o lau ngā ruenga male lango ino o lau tūlei mai. A o la utala lea u te fia vatu. E le ta tauna toe mai maua ni tupe ale malo e kokongi ere pasese o roko o rua. E alua ingi malanga ale malo. O psa o alea. Mongi ala ukala. E le ta tautasi lea vaenga e tauna whapasia. E le kaunko e sau e alu. E kau ke le kari konguinga. Lea ngai kasila lea whai kakala e liki ei mei kua. Ia. Kokongi ai pe afa pe o yengi me fa pe ngai ka vaingi pasese o so o spouse. I malanga ia. You know, first and foremost, ele kaunko e alu ngi malanga ia malo. No for le fale, no for ma tui ni for fale kuroa. Ya, la kwango. Ale te fai atu. O to inga tangata nei, ale se ia male ai runga ko inga mionga fa vasi fa pengi. E mai mawar kaimi. Ya. O ya wa ia le atu wa te agree la tala lu te fai. E wa makaulia e fa longo I kala fa longo me fai fa so ale pas. Inga kore mongo o lai. E ka yo. Ele ngi me sao mai ai. Pawala na ole me fai ko inga ia. Kat ese ma entitlements. Vai po kuloa ai ese si ale ai ngala ia fa le la tulo tatile fatu. Pe sa wo se ko ngangio angalosa po se uso o angalosa. E sa we halu ai malanga ia fa nga ka wai ku pele. Pe afa pe ole ni fa manu yanga fa pena. Io. Ale wingar fa mtalanga. Sale. Oye ngai fariri mai la ngai sa voisi kai mi e kele mo ke fio e fai ni fa alo mi escape a fio man a fe ke sa wo mo oh ya ma kwa ka ke la ko va ku se ke ku ser mi escape ko fa alo e ka fia pu ia ko ia ka fa ro ngofo mai you know matanga to mai to inga me fa pe me o va fa de ngari ma me di foi lango a ua e le ma faia se mea ko ra le mo a ua ele mawhaia se pāki e le kari konguinga ngisi oe a vea ma se kai ifo e kaukua ma e alofa le se uto lua mwhama maru ma e rifo e ai ulia wangu whaiwa Whamoe lang pako you know ai tatia mele na ole mana o rifo fo e si ese si makala langa i lunga le anga i le we've worked our hardest e whakoe lau kala Tino le tau ele na fai e fa marulua la utala i fa fonga la fionga le anga a fai ki nga i loka loko le anga I've worked my hardest e fa sufi le kungu inga ia kari kongu ma aver fa kukua inga fast we work our hardest mako nga lue fika i kunga ia iyo ai le fa pela mo ki nga hinga e ngau e longo pui li ile tunu iyo ma convince loko kangaka aver fa ko kuanga la aule mali to aver fa ko kuanga ya angalosa o overis kanka ngau pare mi angalosa skai pe a fa wa pe a ro vinga ya nga ka fa yak la akele nga sa wa ai pe e so mai manga me ye pe foringa mai e fai kala ma fai ma fa ka uma wala lo inga ai kai o leanga mako nga fili ele ku a fenga ngi o waka mai mangi au university fenga ile no kore fa ye ta sila tanga tarma to le hanga le loto la uler mali to ro mongi anga ele hanga le loto le la uler mali to nga ro ile pe o anga valo solo mai fu ile mai ko nga post fa tanga tele ya na tu la kana na le o wa fe to itu nga tanga ta fa pe la nga le ska ka fu ile le fa o le nga li fo manga oi ile a kungu e vaku wa fo ka ling sau manga vale le fi foi vale ling sau for forma koru e vale koru vale ai o se vale le ki kasire ele bo ya o tala na male e a fia tu foi ya i tu langa foi o siau a ngoso mana vai me foi le ale na fa o lo atau me foi le ale na la ititi le respect tangata I lo to lua tu lo le fionga mingiska le ngai solo mua ya ki o lo sau fai mai ya kala fa pema fa lu mai na tele to lo le tala tanga to tio foi lo fai kau ko mingi ko iska ma satia I fua le lo fa lo to I fali ai lo se mea ka kau ngai ya o le tu langa le nai le si ana
I have no comment on this. All I want to say is Ana Rosa is amazing. You're doing a great job, and we are supporting you 100% of the way. Yeah, Totally agree. we have your back. Yes, yes, absolutely. Ole lo tomale nga moni la pe no fa tulo tal. Matua i se lau pasenge le tu lango sua le fionga le minsta. Ai ata tu va ia tu inga tanga ta fa peni. Le winga la tala. O ole ale umila ta no fo ai ma le i se tu ala lo va tu ala ai se fe langa o nga ia me ku ai public so mai me al ka maro i runga. Yo. Ano pe ka kara la ka angalosa o ka ko le fast o ka ko ta valo. Ka ke pui i ko finga lai i no perkua. A pela que sabe que le no pui bega. Ya, me mo. And also, this happens to a lot of women. You know, when they're performing very well, they're not very supported by other males, unfortunately. I'm not saying this is Ana Rosa's case. I'm not saying this is Ana Rosa's case. But oftentimes when women succeed at a very high level, they attract a lot of jealousy, especially from men. So seeing this breaks my heart. Yeah. And you're not wrong. So. You're not wrong. As long as I want to disagree with you. In some cases, but you're not wrong. You're absolutely right. E tulanga le ama sia fo I tulanga fa peni fa lo fa le when it comes to couples. O le fa da u fo ila o le vaenga le. Let's do a nice send off film ta upule. O le fa da u ta to fo I oli. Ya pokama. A fa pe o le te lua mafuta masouto o lua au e vai tu matua successful ale alua le alua si o to lua a fa o porokiki pisingisi academic o le alava a fa ia o fa monu yanga na yo au o le fa toanga matulanga uma e ki rola ukala e ke le mawala lo ile meranga no o le akili mawalunga ile ngawe Ioi. Leanga ole o lau kapua inga ma mea uma vai a Jacinda Ardern. Pale mia. Ave me ferwa I elo matua e laki a kua I maleri. Ine ngala fai boi. Porka miksak pai kea ngala fai boi. Jacinda Ardern. Lelei. E vai. E lango o mea uma. E ma se mawhauwhauwha pia mai au. La ka uwale alo kamakangi. Wal koe ngā mea ngā ole bride. It's the bride. E mawalunga lo le mea le bride. The next best friend ale bride o le jealousy o le jealous o le abuse ya nga o malo le abuse stupid I don't think we should be laughing about this. No fanga o mai lo le abuse le stupid why nga o mea la Yeah, nga umare abuse stupid. Nga umare stupid. Van mij loopt bij de visie. Hands behind me. You're going to jail. Useful idiots. Usala le hands behind. Ai le hands on the chest. No, that's kind of ben of tu tu sambo. Ele fa pe. Olai tau te lo uma se ai uma ka ko so kanga HRPP. Kako ainga ma mea uma. Aole mele, fai malu o tatou faiva. Let's honor and respect whoever is in power now. Ioi. E aole mele a misari I o lo o kare fia o mingi skaro ko o ruan. Ma mea uma. Fatuai. E ma fu mai langa fai a mi volea kai. Ui ki kau masa. No comment. Wanga sa ui mangisi. Kiro la. Wangi uka vai kunga post mai kamaro ya ka. Le pa post. Ka wa. Fa sa ya ma wa. Se ko lo ka se ni mo ya ka ye kasi so re ke nge far kara. Buja. Se ko le bitinga. Ai la mu ko sa. Ai la mu ko to. Ya, kala mai ka ko wa ka se vai wa ke ro e ke o fa sa ya. No, ole winga la tatala. Ma you know, o te fa malulu tu lava. Va malulu tu ele fionga te mai minister, tu lo wa lo fionga na losa e pro fionga mo pola.
pa ia fo ele afia le fo ele tele no tau whanga le ngō mua tu lo ele afia matangi tu langa fo tapo inga le tu malo o te loe te malama ma i loto ma le nganga le ava tuori faso se o se kai kalinga fo o se ka i maka le vai e tunga te ia public criticize le malo o tala ai fai ua kai ka maua me ave ku le pa ku sai karangoa i le mau Samoa ai fai o inga laudi pelo ai karangoa i lea ai fai ua ya o laudi pelo kulo o sa menga o te ai so al finga ona post man nisi fo yo e fasi fo ai le fia le laudi le malito so ya jawi ai o le fisili la fa maka geila anga tulo ana o anga lo sala le parmia e ona matua matanga o le me o le parmia to so to rua e ru e kai mai de si mai fa sanga ka mai ima ya ta wo so mo ta masalonga pe ya o isika ka ya le fake pages ai o le fa malu lu to le fionga le minister le o afia matangi matulanga ya wa to inga me voila ya afio mai la fa ka inga wa so se mingi ska ya afio mai ni usila mafia ya le ko sila mai inga wa afia mai fo ele minister o tupe maua po o revenue inga ya so kus ya e vai lo fi mai al to hotel ya mana tu to inga mende e fenga ka kere ka ko story mo ka ko kala ale la ka ko skeri fa ngu so lo i wala nga e tau te vai o pike fu o ngi fe se kala nga i le chapipi la nga le i awa pike fu la ngor ko lu o ka ka le ai makua va vai ya na le enjoy e fu la ia le o le ya le na ke lo umata tum tau